Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Kaseng Ranikor Area Farmer Association menta kasni kelawan bani kendu ya Deputy Commissioner jang Southwest Kasil District ba tilingwa halor ka jing sya penjat ki marep haki hati klau ka belaja labun sin kenti bat ba ka jing penjat jong kini ki marat klau kala pelong ka jing do nong ka ba krau ki nong rep jong ani ka dong kathan. Halor kini kebenta keseng jong kinong rep jong Ranikor area ha ke jing yalam jong presiden ba Michael Donald Lingdo bat secretary ba Kermen ki Rija ha ke jing yakren bat UDC Southwest Kasil District ba tilingwa kinong rep kila kerpad eka sorkar bakan shim khya ban be no ya kini kimrat khlau na gani ke jaka nani ban bu de ki jaka sumar kumbalong lem ha ki we ki jaka namar kumbalong menta kini ki hati khlau kila penjat pathari ki marem bar ha kaju kapor kala bu jing maru wat eka jing imbriu ki balet rep shikil lingkha ki risai bat la ong ba hadu menta kini ki hati khlau kim dunai ka san photli ki lawan shakini ki jaka hagani ka jing kendu jong keseng RAFA Deputy Commissioner jang Southwest Kasil District ula kular ban shim khyai gani ka kam bar ha ka bakhadu kaseng jang Ranikor Area Farmer Association kala kenturu ya ka sarkar bagadei ban pinkendria no mador kini ki hati khlau hapo shibnai balada ka sarkar kamle AA kini ki mrat khlau balada jia AA kaseng kamdon jingkit khli AA Nagaliang jongi kumka Ranikor Area Farmer Association giwan ya kenduk mentaya DC nak benta ke di jiwan kiu jong di hati lendi di bar klau ban pencet kemarep mariang jongi yang ti than boda te nak ta kadau gila ai bor ya ka ai por ya ka sarkar wa kumuk no shibnai di dem kerja mardor ya di mar klau ala kimlan perkria hapo di bunai te nagaliang jongi nong rep bi berbaweng penlong ya ke meeting bi pai ba nong rep ni hap sim na goi garai nomor la arsnem tam menta jiwan kiu di hati ba pencet kemarep mariang jongi yang di than boda jongi Ranikor dia berbawai. Kemudian menu-menu bawan kami bawan pej yang ini gimbar klau. Awak jadi saya gimla ban klet ni gimla pentai jaga nar by life. Papli dah kalian jongki kemudian Yesus ban ong. Namar waki nak kalian ginong rep na pentip saki kilawan papli. Asin laisin kilawan kila sambit senong na ban step kilawan. Minbit hajing alam jong sar saukumi wede by life. Smit lara ardong mosa balik be di hati. Dek kapakut di ngilik be dak siliang kawa si siliang kawa hadin ketuk di por di hati wan pai biang tementan akan diga daw long by night ya tar by life ku acu ban OEA jadi direct cak sarkar menta sarkar di ban pai khat lem sangi kum kinong rep apa ya ki mrat giri jung dub jung yi pa song pa thau ku mi kisiar ki masi ki blang la ai da hukum yang yi de ban dari ban sumar kata na kaliang jong sarkar ban hari ban sumar ki dan rei masosi ko long by ya ki di mar khlau pat barangin siat ni penjot ki da ka sarkar ki bisa yang nak ada orang pimsa penjat di Dimar Klau, kasorkar gede bandon lah kejong ke Jaka, pendiri sumari di Dimar Klau. Kadon gini ong ba, larangin be jual setang boda saya Ranikor, gin be saya ingin be. Kata jikli babu di naik saya ingin be. Yang kalian jungki ku makan Ranikor Area Farmer Association ong, bana gimi. Apa gimi nang ta be saya kata Jaka. Apa yang gimar jadi jingdup jungki ku gim. Ki nong song tahu gidon lah kesekari jika sumari ki. Jika sarkaru hodor kita pada klau kita pandang lagi jongkai kasumar. Rakyat pelayan kemudian sumber kolong panak kalian juga nongkrep. Ya hapan sim dah kanu kalar nongkrep tinggal pencet sendiri ki. Nomor ki pencet kemarin jongi. Kata kalau jengkar pa jongi, saya sarkar sengau hapan sim jongi lem pada hapon sim nai dan berkreat mardor no yakini hati. Kapakut nak kalian jongi ka Ranikor Area Farmer Association. Lari kemudian berkreat apa sim nai ni hapan sim dah kawai perkara. Tangkai.